Bakunzi ba Master TV turabasuhuje aho muherereye mwese, abari ku mugabane wa Afrika turabaramukije, abari ku mugabane wa Amerika dukomeje kwifuriza ijoro bitewe naho umuntu aherereye mwese, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Uyu ni wa mwanya twihaye ukuzo tubagezaho update cyangwa se amakuru y'ibivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu tutugikunda kuba twaje za Kinshasa cyangwa se mani ma province na za Katanga n'ahandi. Ubu ni ukuva Noro tukaja Bukavu tukaja mu misozi miremire y'umurenge, naho ngaho tuba dukeneye kwambuka mu Burundi, mu Rwanda twakora buke, mu Bugande ntituhagera. Dukeneye kubabwira amakuru ya este ya Kongo, uko urugamba kuri none ruhagaze, uko umutekano umeze. Nizo twatubagezaho rwose. Uyu ni wa mwanya kandi twongeye kugaruka, tukaba dukomeje gushimira abakoze subscribe mwese, mwagize neza rwose guhitamo kuba abanyamuryango ba Master TV 1. Nawe usigaye bikore, ni byiza rwose kuzaza dukurikirana kandi warateje Master TV 1 imbere. Tukaba tubahaye ikaze muri no mwanya tugiye kubagezaho inkuru. Kuko twari tubivuze, amakuru yacu turahera mu mujyi wa Goma. Goma ni umujyi ufite isuku kurusha indi mijyi yose igize iki gihugu ca Kongo. Ni ukuvuga ngo ubu nyine niyo province, niyo ville touristique Kongo ifite isuku, ifite ordre, imeze neza kurusha andi maville yose agize iki gihugu ca Kongo. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho M23 na Twirwaneho bahuriye muri AFC bigaruriye uyu mujyi wa Goma. Naho ikijanye n'umutekano mu mujyi wa Goma, ubu umutekano umaze kugaruka ahantu hose nyuma yo gukora iriya mikwabo mwagiye mubona bagenda bafata bwa matope bwinshi bwari bwihishe mu nzu, mu makartier bari bafite amageto bari barimo. M23 na Twirwaneho bagiye babufata bwose, ubu uri muri prison. Muzi ko prison ya Goma nta muntu n'umwe wari wisigayemo. Igiye Goma yafatwaga na Twirwaneho na M23, FARDC mbere yo kuyivamo yabanje kurekura imfungwa zari zifunze zose, ziracika zose. Zimaze gucika nizo zagiye zitora imbunde. Abazalendo benshi bari bagize ubwoba barazita bihindura abasivile. Inde FARDC ihindura abasivile batagataye imbunde ku mihanda, mwagiye mubibona bambura amateni bagasigataye iteni, agasigataye n'imbunde. Abaturage bagafata ama video bakohereza ku mbuga nkoranyambaga, biba nk'imikino. Rero ibi byatunye byabyihebe, bimwe byari bivuye mu maprizo bitangira gufata za mbunde n'aya mateni, batangira gukora ubwibzi bukaze mu mujyi wa Goma, aho buri joro ryose butacaga hatumvikanye amasasu. Ni ukuvuga ngo amasasu yaramaze kumenyerwa mu mujyi wa Goma mbere yuko M23 ihagera na nyuma yuko ihagera, kuko abandi bari benshi kandi M23 ntabwo ari ifite abasirikare baja mu makona yose ngo babashe kuba bafata abo babandi vuba. Gusa M23 na Twirwaneho barabitondeye kugeza ubwo bari basanka bamaze kumenyera kwiba, nyuma batangira kugenda bakorera umukwabo, bakagota quartier abaturage batiteguye, bagafatiramwe abajura bose. Rero ubu nyine amahoro ni yose mu mujyi wa Goma, nubwo atakibuze byenda bamwe batarafatwa, ariko kandi ubu nyine ibintu bimeze neza. Amakuru reka tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'urupfu rwa vice guverineri rwasigiye abantu benshi umubabaro mwinshi cyane, ubushize kwa kabiri nibwo yabashije gushingurwa mu cubahiro. Ariko mu nkengero z'uyu mujyi no mu mujyi hagati hari amahoro, nta kibazo kihari uretse akababaro k'uyu muyobozi
wabashe kwitaba Imana azize urupfu rutunguranye. Katana Mai Mai yari imaze igihe nayo ipenetra igaca muri parke ikaza hamwe na za Kabamba igasa nkaho ihateye umutekano muke. Ubu ntibagipima kuba babikora kuko M23 imaze kumetiriza neza buriya buce bwari bugoye kuko ari ubuce bwegereye parke, abazalendo bakayicamo bakaza gutera umutekano muke. Ariko ubu baracukiye nyuma yaho umwe wiyitaga generale yaje akagera aho bita Kavumu, mu gace ka Kavumu hafi n'ikibuga c'indege, agatangira kwifotoza n'abasirikare biwe. M23 ikaza kumugotera muri ako gasantere, bose abaje kugaba igitero ntihagana n'umusubiraho. Byababereye isomo, bituma Mai Mai yacaga ino nzira ya Gatana itongera kugerageza kuza guhungabanya umutekano muri Bukavu. Nyangezi naye murabizi yari imaze igihe yumvikana nk'amasasu mu bice bitandukanye. Ubu byabaye nk'inzozi, nta sasu rikiri muri Nyangezi. Kaziba naye nuko bimeze, umwanzi yamaze gucika intege izo nzira zose tubashije kuvuga. Reka dukomereze muri Plaine de la Ruzizi, nayo ubu hameze neza. Intambara iheruka niyo ku minsi 19 yabariye aho bita Rubarika, binarangira twirwaneho yigaruriye kano gace ka Rubarika. Aha kubata hazi ni hakurya ya Katogota werekeza Uvira, agasa kandi hakaba hino ya Ruvunge uvuye Uvira. Aho ngaho mu minsi ishize hagenzurwaga n'abazalendo, ariko nyuma kuza gushomboroza M23 yarabakubise baribura basiga bataye Rubarika. Nukuvuga ngo defense y'abazalendo ubirimwo twirwaneho na M23. Amakuru kadukomereze za Rurambo hameze neza. Nyuma yo kuhagera cyangwa se abazalendo na FARDC bahageze, bahahuriye n'isomo batazibagirwa, zatumye bahacukira. Rurambo iri hagati mu banzi, ariko bari mu kuyirangiza bakayifuza, ariko bagatinya kuyigeramo kuko abagerageje hasubiyeyo bakeya. Ubu bafite amahoro kubera imbaraga zabo, ntabwo ari imbabazi batugiriye cyangwa se ngo bagire batuye mu Rurambo, ahubwo ni umuheto wabo utunye batura muri Rurambo. Reka tunyarukire n'ubundi dukomereze muri Plaine aho bita cyangwa se ku Mushasha aho bita za Swima. Haravugwa igitero gikomeye c'abasirikare b'abarundi barimo bazamuka baja mu misozi miremire y'Umurenge, kuko mwagiye mubitegera ku mbuga nkoranyambaga aho mu bwoko bwa Furero babonye kino gitero barikanga cyane. Ngo ariko nyuma abashefu n'abasaje ndetse n'abazalendo na FARDC bakorera kwa Swima bakomeza kubahumuriza ati ntimutinye, aba turi kumwe nabo kandi ko barazamuka mu misozi miremire kuja guhungabanya umutekano w'abanyamurenge. Kuko ibi byatumye abo mu bwoko bwa Furero badahunga, kuko bamwe bari batangiye guhunga bava muri bino bice. Rero nuko bimeze. Gusa kino gitero kikaba kizamutse nyuma yaho muri Rugezi batsinzwe ku mugaragaro, izuba riva saa 8, aho bakubiswe Toeruve bakibura, bakubiswe za mashini gani bakibura, bakemera gusubira inyuma. Bari bateye baturutse mu nzira zitanu mu irembo rya Rugezi, baratsindwa baragenda kugeza ubwo ubu nyine ahantu umuntu wa nyuma ari cyangwa se aduyi wa nyuma ari mu irembo rya Rugezi ni hakurya ya Butungu uje Imirimba. Aho niho hari umusevire, niho hari FARDC, niho hari FDLR, niho hari wazalendo, niho hari umusirikare w'u Burundi. Hakurya ya Butungu niho bafungiye nyuma yo guhabwa isomo natwirwane mu gace ka Rugezi. Rero Rugezi bari bayishoyemo imbaraga zikomeye, babonye bamaze gutakaza Rugezi bahinduye baravuga ngo reka tuzamuke tuje kugerageza gutera duturutse za Mikenke. Ni ukuvuga ngo iki gitero cakizamuka kwa Swima kigiye guhurukira za Zelo, abandi bahurukire za Gwisakuku,
abandi bahurukire za Gatongo, abandi bahurukire za Ngo irashenese kuri imeze, abandi bahurukire za Bijabo, abandi bahurukire mu Cabijombo, kuko ni igitero gifite ngo abantu benshi cyane. Bagiye kugaragaza gutera Minembwe baturutse mu irembo rya Mikenke. Gusa ibi nubwo bimeze gutya ntimukuke umutima cyangwa se ngo mwihebe, tibaruta FDL zaturutse za Rugezi hamwe n'abasirikare b'u Burundi. Hariya hari Imana itabara bayo niyizirwana, hariho na twirwaneho, hariho na M23, umwanzi n'ubundi arongera atsindwe kuko bisanzwe bigenda. Nshuti bakunzi ba Master TV, tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe muri no mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe n'ubundi turagusaba kuyikora, dukeneye umunsi kugeza aba subscribers 1000. Harabura gusa abantu bake nawo barimo bikore. Mugire umunsi mwiza muherereye.